We Ghana this my Yamamina Kwaba, Eba Ghana today, said the Yano was Sompa 106.5 FM Acrano, and then so a Bronson say and someone a fa Ghana home, ye de etumanim, it is a washer Sompa Ghana today, the Yan say, ye share and someone a fa Ghana home trending stories, newspapers, abejaso, social media platforms, ahudo, website, and someone edia him, edia den church and Yadina, Abramun and Yumakobi, and na ebo ye chido, maybe a time heba Misha. Drone se wunya bi no mu a na kyese so wonu moto na aduane nya wode ohonam taaye wo yape na abo ntia no pa mi busa se onipadua mu te se emu twe wana anasa malaria bi abo wato ho amo afafa enuro ya ama de wotia na wotie ene time heba mixture drone no mbie na wonu mu bie no na aye wo kama ena time HH mixture ne capsules no nso eboa wo bi ansa wo dwonso ana wo dwonso no asemu ye odede na asa asemu nso so etwe ne nyina nso beboa wo immune booster kase pa eno no wo general well being na se wo ye obi a wo din ehia wodi a na se time heba mixture drone aboa wo ye obi nso so a ema ne merema nemu no wotimi se wo ho odin wo fom unya HH a time HH mixture and capsules no a ebeye wo ho adwuma kama eti we de ema ne mema nyina ti binum ema ne ye entena ho mama malaria emfa wo nipadua emmo so time heba mixture drone no nya wodi fre 0244 417669 0244 417669 kasa na tra me no water abudun suo ensu an wonu ma na kyese waye woni padua yie eti anopa mi bisa se ensuo be na esi wo center table no suo na ensuo be na wo office wo no se ye ntro ho CAS edi na kyese ase wo di agro bisa eti kasa na tra me no water ensuo no a eye refreshing mineral water na ebe kwenche wo test no na won so wanya bi Casaloma Ventures for Odehyieba eye 020 eye 020 6469 430 020 6469 eti Shannon so eti bomodia 020 6469 sa wo hwehwe wo mo Casaloma Ventures e wo Taifa Bok Hospital achi wo kasa natural mineral water ensu papa no pe wo chichi wo sia na wo hye no so se Pepsodent cavity fighter no ana wo hia se wonya Pepsodent cavity fighter de na wa ye wo sia yie na wa anya wo sia bro e ma wo sia nya yie wo si betimi aye yie na esi wo wu ene wo sun wawu ono awu no ono esu no ho adan ya wo ma na pro adan ya wudodo mu nyina ye kuro wanu mu nyina ye basa na no wo sisi kotu no evi said the wo si bre no nanka we use Pepsodent cavity fighter no a enka tokuro be na beba beda wosim nanso enye too late it's time to begin again Pepsodent cavity fighter nya wo de na ya ma feed dentist so aka ho to free line so wo 0800 161000 na wo dem 0800 161000 na eno ano no 0800 161000 na customer service so no afre Pepsodent every small matters na no pay de ye kan catch you say Twisco energy food drink no na say wo bobie sa wo Twisco energy food drink dia na unye nso de na senso hie ni nyina eka ho na ena for to be wom eti enye chocolate keke enye delicious keke at the same time no emma wo sa energy boosting minerals and vitamins no na odi aboagu boso vitamin C D iron eno ene be ye ne kama eti Twisco chocolate drink papa bi na enya enuane nu a wo hia vitamin C D iron no na efa ba obra 2 Ghana said the sepe no wanya wo de 2 Ghana said the pet na wona wo kro no Twisco panwa your dream anopesa wo be di na Hajia special local foods aduane no a na wo hia no Hajia special local foods de say wonya bi dia say bia ye troza afi say ye watch say ye jollof ne fia dai ye ko weekend ye say wo didi wa ye adwuma wa bre eti didi ne fa jeja ho na aziban osi ye zizi na ye zizi ne ye zizi eti ene Hajia special local foods ene ye kamfo dia ma wo say wonya banku we tilapia no anase fufu ne abenko anase wurewure nkwan anase bunebunu aneno ano na opai de no ngoche pepepe ne yebie enumre no ngoche apa ho 8:30 ne apon every day eti Facebook TikTok ne Instagram obi ase eye Hajia special local food wo mo na Ghana today wo mo boama na dim wene ma delivery guy ne enye busy friend 024 63 59921 024 63 59921 and then 059 479 7215 059 479 7215 mamentu me boase ne boneje eye 024 63 599 21 024 63
59921 Sabredi Obaapa ena Abakay atenase menko na menko ma makwaba ema hoofefo me makwaba o ahofe de nyame hyeda de bom eti obi agifiri mu nsem enye yi anope so mo te hyerenhyerem madawruma ye be ko trending stories ni ade nyina so nenso no migiri se papers ni bi aba eti Obaapa de yin na da wani mu yi okay me wo the Ghanaian Times do bonkrata na Daily Guide and so ewa ha say Daily Post do bonkrata and so ma we na Abakay so de na da wani mu yi me so me wo the Chronicle resosem do bonkrata no na afei New Weekend Crusading Guide do bonkrata no so ewa ha na afei the Daily Statesman and so wa ha we me so me wo Daily Graphic do bonkrata no kwabra ne we find truth and accuracy every day ono so eda ha eti we de ma me chance ye wo Obaapa so na de eda wanim no fatu dwane ye ka yetie fo se wo birthday greetings bi afa beto ebrepem no ye be kenkan e de ama wo dofo bi di ne birthday wo be sa wo chia wo bi wadamfo bi no afe no a bra Sompa ye page no wo bo Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na wo dem to Obaapa fa ukrate edikan na wo ya na Abakay so de ne dia edikan na to so ene ma memfa Daily Guide do bonkrata no emfa nhyase na krata fa ye to so miensa wo Daily Guide wo enrada ena omampani dada abedi etire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sene enim se MPP amanyoko na bie akwanya to wo se wa wo pese utu frank ade ma amanyoko no wo hu kwan se wo de forms ebeba ewo mo headquarters na enrada ena omampani dada abedi etire ede ne de ekoye nyo no nko no ne yere papa bi ena wo mo koye supporters na wo mo do so pa ya wo mo ekobo ne chi edom na wo bra wo de ne forms no represent wie ye no ena onya kwan ene sentrofo di nkomo no wo chese nyame ya adom na se MPP amanyoko no emu enya ne mugidie na se January 31st no wo mo eto aba no ema ne so no embetu franka ema amanyoko no a enhyehyeye bebre ewo no hono mu a wo de ba beboa oman no titu ene MPP amanyoko no mo wo so obehwe se asomdwie ebetimi aye adwuma sense mpanyifo se praye wo yi ba ko ebuka bomu a enya ade bebuo ntino obehwe na asomdwie ene pepepe yo atimi aye adwuma wa amanyoko no mo na ade ba ko ka so ene se o se NDC amanyoko ba ye wo hu se wo mo ayi MPP amanyoko apenso enkofo a ya appoint wo mo ewe adwuma nwuma ahodo mu no NDC amanyoko ne ba ye wo mo yi wo mo nyina edi na wo se nyame adom na so obetu franka no ede ma MPP amanyoko no obehwe se wo mo nyina ode wo mo ebeba ama wo mo ababaye adwuma no peyi Daily Guide obonkrata no enso ebo ehwo amane ena no peyi na eno eda nchen ye eno akro no a Dr. Yaw oseye de twum enso ede ne forms ekoi na wono so ede atodwa se wono yes ye frade bi I can do spirit I woso obi pa wo ye obi a wono ne betimi edi MPP amanyoko nanim ede wo mo akobɔhye asase ne so enti obɛsese embre so a MPP ekitafo enye ne mugide na wo mo ento aba no fama no wo se eba no amanyo semu a odi mu tintiman pa wo hye amanyo semenye ne enti wo bo adwuma enti Ghanafo ene MPP amanyoko no empanyifo enye ne mugide na wo mo hwɛ na wo metu franka ma MPP amanyoko no anope Daily Guide enso ebo eho amane ene anope na story bi wo emfimfi wo no mo hu me hwɛ na me hu ye de abato wo de no so me hu ana me de asoso ama wate ase me fa the Chronicle bresesem de obokrata no free media say na said ye odi kan eboso no Obaapa me hu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enka ne mampani abedi atwe ya wotu franka ma amanyoko MPP eye 2024 no wasaso eginemu se delegate ya wo mo MPP mu beto abama ni tienra o ka submit ne form na ne kasa ye ba konso a wo kan ye ene say nyakopon ya adom no oba ye na ni suade hunu pa se oba expand Ghana ye economy no pa waso obetrim ama economy no etimi agina ye sanse ebra wonom eba ye bebu wo mayi mfinhia nwotwe no wo mu de niema pi na gugugu akwamu a abenya wabai wo hu ni sesesei watwa edema papa bia so enti wono ena owa ni suade hunu a obetumi aboa I expand the economy no na Dr. Osaya waduchu bosomtwe emra hye bedwani wono so de ne de ekoi na wono so ka asem bi wo se woba wone ahokyere ene ohia ebedi asie papa wo so wone ahokyere ne ohia bedi asie na obe ku wo mo ankasa kopem se wo mo be free o my Ghana so no Daily the Chronicle bresesem de obokrata nkata fe to so emiensa ena wode sansemi eba ya dane che ediama wo na opiemu ewo the Chronicle emfifini ha no museyi a
kratafa na eno no so eto so eye enan na mihu eye tinibu ewa ha bense na watwenie na wanu ba amane se wa kopie mu ewo eye obi ma so wa bra wo kosra empanimfo se wokoye woko Japan ene Brazil okodi nkita ho bense okodi be na watwemiedu na se wo mo ba amane se wasanso abepie mu ewo Abuja Nigeria ne nkomo okodi ye Japan ene Brazil no ni nyina akoso yie ti se de tinibu asanso aba ni man mu a wo behwe na mame Linda Okuru enso eda ha sei kratafa no to so nson ewo chronicle bro system do obokrata ni no abo amane se wo kasa kire MMDC yisi ni nyina se official duties ya aban ne dia mamu wasa mutumi attend no wasa ya mamu fa mu PS no emma esan se PS no wamu ntimi nsensan document bi mfa mamu na ebi wo hanu a meeting bi nso wo hanu a na eya mu akasa MMDC yisi no mu amontem na wasa ka so na se ka me se wo be meeting bia asemasi amana ni PA na ama nensa so watu one for ewo sade no ho na openi kesi a wo ye president edema musicians union of Ghana musiga eye Bisa Simons wono so akasa na nasam no kire madwe kakra se nansan kamia yesa wo mo a wo mutimi budget tai ema enwom to ekoso sa asole mu dwumadie bi ase no shorte wo se kamia se mrante no mu kosua adwe tai bokora eno nso wadi mu enkomo a upia mu ewo chronicle bro so sem do obokata no akata fe to so du wabomu enchemu ewo ahano mu sei na eye France for Germany for any UK for yaso won mu de hihye pa bi egu akwa mu sade be ya UN wo mo sanctions a wo mo sanction Iran no wo mo so etumi aka ho bi na kire sei bibia Akosua chronicle bro so sem do obokata no e de abakata fe to so edu ba kwa wo benya sansemi mu enchemu ena no pay chronicle dia wode ebaye enma bobosu we obapansa na obeba mu no mamfa daily graphic de obokrata no mra se wo hwe daily graphic enim ha obehu se Dr. Mahamadou Bawumia wo mrebi echemu na wo ye NPP for flag bearer 2024 elections no na face wo hwe se 2028 no party ne de beba no say retain me NPP flag bearer Bawumia say mun retain me as NPP flag bearer mo mama ya me nyina ho na memfa okupa memfa emmoa mo into the ato party no echita for nanim say onu na obetimi aye adwuma no wono na betimi aboa ama oman na afa no ntuma pa efra eti wobesre party no echitafo nyina nsam no wakatafa to so dum yensa ene ode ho asem no aba na yesa to aso biem no omampani His Excellency John Dramani Mahama ya nugusu aye kasai ye nyina enim so kopie wo Singapore na okohia wo mo no ne wo mo a wo ma bi e wo dwadie mu twetwe nkomo ene ode tu wo mo nim say Ghana de eba investment ya ye ho ade papa eti wobetu wo mo fosi wo nyina amra na wo mo fo mo ntoma meboye de no na wo mo ne ye enya adwuma emmom eti His Excellency John Dramani Mahama wone ne Singaporean counterpart eti twinkomo na wode to wo mo ne mefa bilateral talks bi ekoso na wo chire mu se wo hye o my Ghana ne ma bi de asisiye internet so kwan fa so edi dwuma ene investment ahodo wo manfo eya na emu efeyiye papa esese wo mo de wo ho ehye mu bi na asamba akonso a ewo mu no eye Greater Accra Regional Minister ya maame Linda Obenewa Oklu onu nso nasema wodi atudua ne se wobesre pa se empanifo wo mo dada kropon ahodo no eye municipal and afa so district assembly no wo mo nyina eni wo mo hu ne hwe na obi ana obi anyene ne ho nya adwuma na won fa se mafato me ho so se Greater Accra begina na nanso a na me nso me ka ho bi eti obesre se wo mo ensore na de me de sore so ewo de ubokrate friend daily graphic na katafa to so dugo chi ena Emmanuel Boni achirode abase opanyine duchum wakasa former Minister of Education Dr. Yawosai Educhum na sam no bi wo ha ena wa launch ne campaign kese na o se Ghana foi ene MPP foi media me campaign na me ba be nya atem didie o enya atem didie me Dr. Yawosai Educhum me bu me ho pa adwuma metimi ye na me ba beton adwuma metimi ye na me ba beton me ba ma Ghana fo hu se die metimi ye die eti mo fa sudie na emma me etinya wo mu ni asem bia aka na mo de aye propaganda ena we aye sei ena we twempena ena we onhwe ne ba ena we wakofo obi yire anase we wakofo obi kru anase we waye sei ena we wo ye sei ena we wo hyiwi ena we dien ena wo school mu kra na no mo abrabo papa onu nya no de ba ne campaign ni ebre wo ye Minister of Education di otimi ye no ena wo ba begina so ede abodawuro nye se eyi mebeka nsem bi de atwitwi obi ede aba bedi obi atam
eto manfo nyina enhye no nso saa na quote of the day bi ewo daily graphic katafe tosodu nwoche Reverend Dr. Enesedu Jemfi a wo ye former chairman Emma National Peace Council wono no omudi ne quote aba ewo katafe tosodu nwoche no Reverend Dr. Enesedu Jemfi former chairman National Peace Council was say political parties have a major responsibility to the nation to make sure that elections in this country do not upset its price, peace, and stability. I repeat, political parties have a major responsibility to the nation to make sure that elections in this country do not upset its prized peace and stability. It is a church as a Reverend Dr. Enesedu Jemfi and maybe a no National Peace Council or sounds a Baptist in or sounds a Baptist in and some a Baptist. It be who the quote to one I attract me. And walk say, Wabesre, say I'm on your four and you am on your kuah who do no. Moa said yes or mana sum jene kuta and a mobile home buying. If it's a Ghana ye bread pan san ye babidruha. Ghana ye bread pa and san ye babidruha. Etia sum jene pepe yena wahano. Edi kwasa amonyo fodi di agro wutumi a wupenti obi ani ne huni saa bre ya ye kwa akwatie yi ene na ye futuo nso amonyo fodi nyina including all the political party leaders and their supporters say obi abetimi edi ne huni na ya sumdwe ekuta ye no ebetimi ye gina obapa de yin na waduru so na to so Mamemfa the Ghanaian Times do bonkrata no ento so Ghanaian Times ni masse page 12 no we the kan aboso that the Greater Accra Regional Minister wakasa e de afa MMDAs 4 wo modwuma e wo so wo mo eye e wo omai emu wo se enya afi na wo be yakokwasa edwuma no e de ya hye wonsa te wo se wo ye eno we the kan aboso that na story ba ko e wo page 13 wo no mo eye omampanyi abedi etwe Professor Nana Jenopokwa Jemai wo se Ghana ya pom di wunsem wo mo be hyemu kinapa wo mo be ma wani akohono mo se be ya ya pom di wunsem ebetimi egina abrane wunsem e wo the Ghanaian Times do bonkrata no emom omampani da abedi etwe Dr. Large Mahmoud Bawumianso ne da page 9 wo kasa se waye ready pa waye krado se obetu frank ade ama MPP amanyukuo no na eno so da nchen ya emfimfi wo no page 3 wo do mo Ghana Immigration Service na wo mo bo Ghana fokoko titru ne wona woko abefu ditefidie so kopa edwuma ye na metimi afọ wedwuma ne ade wo mo so mo nya nchase emfa obia na short code bi nam social media wo mo susu se dipa bonfo bi na peso wo mo je Ghana for di bisika edi wo mo si short code no star 422 star 473 hash wo mo se nya wo mo short code ya Ghana Immigration Service force sa short code enye wo mo de anti sa wo ho na obi approach you we social media ese wo de obekọ immigration ni ade a wo mo so mo nya chance kra enye recruitment bi anti wonsem enso abepie mu wo Ghanaian Times page 3 wono mo a anopei emu enchiemu enso enono Abusia memfa the new weekend crusading guide obokrata no so enso amedia so na me hu ononyamfo Samuel Jemfi eda enim ha no Sami Jemfi asam na meken gold board penikase ya wotua no ena omo abo amane se Ivanex Gold Enterprise wo mo se a licensed gold buying agent bi no ewo omayem na wono ofa emra kwa so na tuto gold na mom wan mu kire mu se bibi ankoyie entine sabram no kasa yi wa mo agine tin krata de afri ne nsam a eye gold board na age afri ne nsam na abusua upie mu ewo eye krata fa no etoso miensa ewo the new weekend crusading guide obo krata yi mu a afi ene na nsan ya me say last year nim na owura bi ya ne yase ne wofa ani Equatorial Guinea president ne honsam ebegentre ha ewo social media no so nyasam keto abatata said ya na ye frɛ no na wanum kire mu se said na ne sex tape no emese wofa ne wofa yire ne bo aso yire ne sofo yire na ne honsam de ye bebre ewi ase akora Ghana mema kora ya ehase eni ebimu didi nkwamani ade ase ebia yese na nsam obi obepie mu obayim ebia wane ne yire nyansa waso obi anase bibia etesa enti ni sese wo mo so mo hwehwe ni nsemu a na Equatorial Guinea mpanimfo ama no 8 years imprisonment na no enye se ebia ofafa ema bebre ekwafa ne nua ba makora eyire efa ne sofo yire efa ne boss yire wo fafa ma bebre na nya no na mom we mu se wa ma oman no aboka
a eni kwan se enka oman no boka enti ne emfinhia no podepode enwotwe na wo mo de batasa akwa to efiase ebrepem de befiri mu abane yema maso nsi e wo ho kratafa etoso nnum na kratafa etoso nnum na no Nigeria fo nso ebo amane o wo mo se nansan enkuto ho yedin e wo mpotam wonti wo mo de ohye ato eye wo mo a wo mo de nkuto aba efiri Nigeria ekopie mu ewo aman foforo so no wo mo de shato so abosome mako ensia eno nso ewo eye kratafa etoso enum ewo the new weekend crusading guide obo krata yi emo na mipie mu ewo kratafa eno so etoso eye miensa said the good board de na so Dr. Haji Mamudu Baumia so edaha ana wo ka kire eye delegate se wanu ni obi a wo betumi aboa na enuma eye mabunu no wo mo enya bia yenti wo mo to aba no emfama no a wonom so edi aba na Ghana Education Service for so abo amane ewo kratafa eno so etoso eye ensom ewo ahanu mu sei wo mo se wo mo ebie wo mo apono eto ho agasi ye monida na etoso edungotwe e ma ho kwan se ochirechi ni bia wususu se wachira ade ache na ebra so se ye promote no befa application form na efele na fabra na wan mu bie wo mo promo 18th August no wo mo ye wo mo adwene se September 5th e na wo mo be kurosu enso bibi nti wo mo be extend ne kakra enti from 18th August to September 5th no wo mu nkurosi no September 5th no na mom wo mu betire mu kakra e de ama akyerkyerefo a wo mpese wo mo fa eye form so se wo mo bra so se ye promote wo mo no na wo mo so atimi afeli ni yie de eba ye e wo the new weekend crusading guide obo krata anim no na aposo na bia so eni Obaapa de kuta afato so na fe ebi omanfo trending stories ahodo wo ho na ye de aka ho na omanfo so greetings o mo de buy na ye de aba na story bi wo Ghanaian Times emfifi wo na mpese me de ba ye be kai gbenyiri Savannah Mantam no emu na arwahosem bi esi anano na wotwetwe mu no a ye nam so ye se asase ho mansotwe nam so ma nipa dodo na ewu ebi mu nso eprepre mu ode na nadmofo na de enkrata yi abase san san pasapasa ye na esi ye no nipa bebre ntimi ana wo mu fie ebi mu otu ye se ebi mu kwa wo wanchi techima ni ade na ye se voter nsuo no na ebi mu epesu wo mu twa de ekope baby de wo muti eto nanso no ai fofi anto atama eyi a no mutimu kodo a no wo mu atimu no edane butui e ma meka se ni pensia de na mo si wo mu atimi a rescue wo mu nanso bebre na ayira ye hu baby a wo mu ewo anopai nadbo director edema Savannah Mantamu Yera Mahama Zakaria na odesa ara wosemi de atodwa anti Akosua wie Abakay so opepa be na aka fatodwa na yemfa manfo greetings omo de afa Sompa 106.5 FM akra yemfamra the new statesman daily statesman the daily statesman de obokrata no na edamenim na Dr. Haji Mamudu Baumia eda hase ye no asa de okasa ye no wase wo kache ni colleagues ya wone wo mu nyina airpref eye franka tubre no ese wo mo kasa wo mo kasa ho ente na mom se bia kasa twitwie na wo bese obi na wo de agi din ni de wo mo enyin frim no wono a ene obi a eja delegate no ebeto edi ama no Dr. Brian na champion so kachere MPP amanyokuo no nyina ese one mo hye na wo mo fa bibia ngwa kwa mu se wono enaja wode na kra eto ho edegi ekuo no wabo ekuo no ho kapa emle bia etwemu enti no se wonom ekwakoto aba ayi flag bearer na wonom akai no the daily statement da obokrata no ede aba ewo ahanom esei na upiemu ewo eye kratafa eno so etoso enan ewo daily statement da obokrata ni mu a wonom ebaba ne ewo ha kire mu se Krachi East Municipal Assembly no wanom ene empanifo a wanom ewo empotam ho aka wom ho abom said ye beya wom so betumi aka wom tamabom na sebio wom a wom ni padua no baabi adidam eye person living with disabilities no wom asoso wom asene kakra eno so wom etwa ho fonini eda kratafa etoso 9 ewo the daily statement da obokrata nim a yada ne akire ede amawo na mepiemu ewo kratafa no so etoso nson ewo daily statement da obokrata nim a nurse ni a upiemu Rich Hospital a wo kire se rafo asorte no se wanom eye kwabramita aka no nyafo
what committee so amotra no mhwe sansem no committee no be kasa say rejoice nurse ni no kasa wanya dislocated of arm no wa mu hwehwe mu wa mu ehu ni sa enti wa mu anya nyina so bia wa mbetumi ede entansa ede aboraf nti wa nom ede bai na we na greater Accra Regional Chairman Edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association wamo so aba montini be chire mu se debi asɛ deɛ committee no so wamo any anesefo no any ni ye sanse video ni ba ye wo bia hu bi sɛ na raf de ne sa ɛka aketesia no wamo so akyire mu krata fa to so enso daily statement da obokrata no e de sansem no aba ati akaba ko e wa ha no me say me hu governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama Pandit and wakasa akyire mu sɛ nura wamo di betu dwa sɛ ni de yemfa dollars ni dwa e wo manyim wo se sasam no de wo mu gusu a wo mu gina mu no behwe akwa hu se ekwan a fa so se sika wo manyim ene se ebia obi di sika be pie mu e wo manyim no wanom ebehu ne pomase bra papa enkoye se black market no wo bon ka ho ni nyina no wo ko fie na akwakoye wo mo se wo mani hwe ba bia e no so krata fe to so nwotwe daily statement do wo krata no e de bai ene Abakay wo mo nhwe se port no ya de na nkrofo eyi ne ma wo mo de dollar no ne calculate no wo mo nya ye no nso se mo se mo nya ye no nso se ye di dollar no ene ye de calculate no wa baba betua in cedis e de ama mo ene o mo nya ye no wo nka se bia wo ba be yi ne ma we ya ne bo no ye bia 1000 Ghana cedis ne mo won use dollar no emfa reti na wo wi a wa calculate the aba because who did this dollar ne stabilize more than the cedi because a cedi did ye wonim na se bia wo kasa wo be yi niema ba ko na ye let's say wo yi ka na say 10,000 Ghana cedis ya na da ho sa e be hawo it would the dollar ne na ye nti se nipa na ne wo yi ka no 10,000 Ghana cedis ya the next time no yi a dollar ne kosoro a wo yi be 15,000 Ghana cedis ba wo aban wo suro nti na wo de wo pese wo buo nti wo de wo use dollar no now they calculate obi be yi niema dollar na wo de ye o e na wo de ye ba wo so mpese de dollar ne be di dwade ne nkrofo so kra niema e ba make sure say wo de Ghana cedi ne beto price no na da ho enye dollar ne de beto ho ansa na obi yi niema baby e be benefit wo de ye wo pe baby e be kwatia wo de ye no afi wo se so ho na yenhwe trending stories ni bi na they say trending story ba ko atrepa na wotwi mu eye akwa aba no a eda ho no na enkrofo bebre kasa de fa ho efa akwa aba no a nipa bi asore se eni kwan se kotoka wiem hye na ye wuduru ho a ye de akwa aba no yensesa no na ebisi yemfa nkran na enye ebisi si yemfa wei ebisi yemfa brofo ebisi yenye na welcome but em said ye se aba pa no eye wo mu susu se esese ye de enkran kasa no ene ye de ebo ho no na ensem bebre argument bebre aba ama nipa bebre kire o madwene fa saa no shi no ne saa narrative no a omanfo ebi ede aba no ena ebi mo kasa se nkrofo kasa ade a ene o mo nhya ne nso se Accra enye solely Ga territory saa na ebi mo eka no argument o mo de ba no ena o mo kire mu se yenhya no nso se yen cultivate cocoa e won gran ha na so ye wo cocoa board wa Accra eti ebi masem mo so de argument de ba se yen cultivate cocoa e won gran ha but cocoa board ene Ghana cocoa board no enkran ha no wo ene enka yemfa nko ba bia wo mu na na ye de ama wo ena tetekwashi nso edi gold no ba ne wa nua ne nkran okofa e ba no odi cocoa ba no meka de good sa mo fantem de omanfo kan si mame nhyase de omanfo kan se sa akwa aba no asem na aba no a obi a kire na dwene wo ho no yanya ahweyi efi se akwa aba no de omo so omanfo nyina agi atum nya afi ne yebekọ yachi ena wo mu kire mu se Ghana cocoa board e won kran ha but ye ntu cocoa e won kran ye ntu cocoa won kran ha ena tetekwashi nso wodi cocoa baaye no wandua cocoa no won kran nya ha na odua no wotam ye doko akanfo asase so ho no okodua cocoa no efise no ogidi se cocoa ne ho ne befifi wandua no wa ha sei enti ye sanso wo gold board nso won kran ba ye ntu gold won kran it is any san ye beka na dia ene na mantem na obi adi ne lem
it is a wudru takwa western region side ho na wo hye se romu si tu diamond ne ade no ye bibia na nka wo mo nko a na o ma ye wo de na nka wo mutua ho e na wudru Ashanti region ya wo mo so tu o mu koko no wo mu gold no a na wo mo so afọ mo de na wo mo so du obudi na wo mo so e de afa ho na ebisisi na wudru buru nso so a na wo mo so wa hwe tachiman na wo hwe tachiman so bayere no a na wo mo so enti argument no ba na bi mu hu ni se ehun hia baabi ye duru ne de be sese ne nka ya tra ho eti awo ho a na nya no ene be ma wa ye ebe che se wo ye valuable enya no nipa wo ho ese wo hunu ne ye wo yo enya se ese wo feel secure na ase bi mu say from a place of insecurity you have to feel secure because enya no ne ye de be ma wo no ena ne be kire wo say wo ye person na wo ye person wonye person na wonye person aha eti argument de de wo ho obi e kan de enti bi na mabobo so nkrofo argument o mo de aba no say ene ye make sure say Ghana cocoa board no ye ma board no ntrankran ha ye betam board no de akoba bia kokoo wo na gold nso nkranfo to gold eno say ene ye nsa ntam ne mfa nko ba bia ye to gold na oho no mo nko ye adwuma mfiri na ye nka say gold board no they are operating from ebi oboase anase bia from western ni ade na minim say Abakay won so trending story bi o ha wo apart from Akwabadie ya ai ba ko wa ha say na anti Akwabadie ya wo kan enra na so ani ba ko no so oye deputy tourism minister no so ka say Akwaba no mpo no amaga na nya skapa o say the word Akwaba no say say wo mo ade aye niema pi amafo ba ebehwe wo koye tourist site ahodo bi abetro ubedu ani atro Akwaba no so na ono mo echem na say asemba ko no so trend pa eye agbogboroshi Onio market trend pa ye nyina nim se ebra na owura Henry Kote eye maya no wo otu wo mu nyina de wo mko ba bia wiase akura no na akoye nsempi na bia ya wo no ekoye no wo mu kirem so wo bia ma ho emetwa de entine na kakra scrap dealers no wo mo san wo mo chi ebai na Abrekuma Central Municipal Assembly no wo mo ene Ghana Police Service wo mo so aka wo mo tama bom se enie nyakopo ya adomu abai hook or crook wo no be sa tu wo mo nyina afiri ho so o masan aba nti be sa tu wo mo nyina afiri ho nom no so trend pa sei agbogboroshi Onio market wo nom no wo no mu kire mu se ba bia wo mo do wo mo koye no kura na wo mo ekoye na market nye na bia ye no so wo mo gya ho kura no wo mo hyeda anya hwe wo ho saa nti wo mo so hwe men na ho saa na emom scrap dealers ne na hye ase se wo mo ba ma wo mo so esa wo mo chi eba bie a wo mo abomu amane se enche besa nso atu wo mo nyina de afiri wo mo de biaye no ba bedi djuma efoforo okay Obapa won so trend story bena media ye nyame ya adomo a akotia by election ya ye kwa akotia ai benade ya sompa de be free out from bia na ye be bremo na story ba kwa se APM MPP 4 side wo mo se ase wo mo hye de nigidie ewo bambo mu nsem sa because omo so omo tete nsem bia ase NDC for no person omo de omo ankasa omo bambo for edi hyem just IGP de ne de ba na NDC for so de omo edi hyem esa na MPP for so omate e ma enu echi kro omo ye press conference ya yewura ahiagba e kan se enkebe ya IGP mfa police officers bia officer bi obekọ akotia wono makobo ban bia no enka IGP mfa list ne mbra wo mo na wo mo hu se ne Abakay ekwa IGP ene yi no so wo onim se Sofu Jeremiah eni a onim se IGP enim si wo ba anto mo pese police fu e de wo mo kwa akwatia no wo mo fa list ne ma wo mo MPP for demand dem fa list ne no wo mo hu se nipa dodo sei eti ehia woni uzampa wo yesoma ho e so mate se NDC for de wo mo tie ewuram omo din kofo e ba be hihiem but ye ka kwesi asumdwe ai asumdwe ne nyina but I think say obi ani ne huni sa obi ani ne huni na ye nkoto aba ne ye wogidie se bibie ni wa ebesinti ati akwesi I think say no okay yeah Abakay em say Nana Kuyamu Aboate Abakuma Central aka Dr. Bawumia will lead NPP into victory and I also said the greetings sebano was said Dr. Bawumia stands tall among his peers and wababe campaign no ediama also the special greetings ema Godfred Eyim aka Nana Ahenkan
also the golden boy inside Kede constituency and odi we aba we ya nanakua mo aboate eno no ena yenua master planner junior Kentampo eno no susu di we aba master planner junior Kentampo was a policy analyst. Dr. Bawumia has shown that he is the most prepared candidate to lead the MPP to victory in 2028. MPP delegates, please let's vote for him to lead us to the promised land. Was greetings to Hajia Safia Mohammed, incoming MPP National Women's Organizer. Yenua engineer Shamaba was saying when we were campaigning tirelessly, there wasn't any formula like me, my sister, my brother, and after the winning, partiality want to set in. Greetings to Captain Kwesen, Director of Takoradi Ports, and Grace Ayensu Dankwa, Deputy Minister for Health. Yenua Akosua Kweku Ampoma, Akosua Kweku Ampoma, say happy birthday to Mr. Isaac Asare Boateng, Ayatafana Isaac Newton, our Nkoko. If we ne brother Obrimpon Nana Kweku Ampoma and our entire family was see when you happy birthday to Mr. Isaac Asare Boateng Yatafreo, Isaac Newton, our one Koko. If you want kasa wunya bema Obrimpon Nana Kweku Ampoma and Odehyieba we abrewo. Nana mensa ke we before so say good morning Sompa Wababa Abakay yen and wachino Akosua Kweku Ampoma was say another blissful birthday to Mr. Kakari Robinson aka KK or Watanosu Kumase from his lovely sister Kukua Awobuokrom Estate C81 enono enwechi ena KK Kaswa or no so Odehyieba say American Town Kenke House or say aka GBC give Bawumia another chance or say Bawumia all the way. Kudos to Nana Ahenkai aka Kede Golden Boy. Honorable Mavis Hawakumson we dear yenua KK Kaswa de by Rahim Rankin. So was it good morning Ghana and Odema Sompa Kasiebo kama Nana Kuya mo aboaten de no makenkan eti numbers ye de ba be ye adwuma na tie for maba mu bie no 0260 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 and no any numbers are yedi adwuma na won so any stories e ba ye trending stories in some efa Ghana ho any ade ni nyina no na won so ode eho asem aba enti di odi kan aba kra yemfa no. Hello. Good morning. Me pacho e from say Oga Jesus Radiara da no kasa free Sompa Techimai. Sompa Techimai. Oga Jesus yengwe. Yo mama ye damasia no pa yankopon hira mo duma mo boma na man. E mama no pa manya kwanya ade ama me fanchi afa man papa chama Musa Santi GPRT original chairman. Ena me mama hawa kumsin ena me papa Dr. Mahmoud Bawumia. Mama me dia me kakra fa endora ya papa Bawumia ye form so de koyi. The kasa say hey papa Bawumia. Mama oyo obi a ne hoju obey vice president 2024 years standing a by a man be party no. The kasa bia ni wa wakasa dia ti obi on kasa nti ti a best ada omo kan say obia man kasa ho nti won say ye kan okrepa 2024 election omo ya papa Bawumia kokosi aka MPP for no ebi mun kasa na ho nti ye campaign am I bre pa o esa say na dia digital nti bibia ni wa social media nti yera ya na NDC for akofa dia beto no mo budget ya e ba no sa how na say am adwuma na ya din ti abesere opia man kasa awon ti say dia papa Bawumia ya na esa say nyina ya prove afu ade ye yi franka tuni ni wi ya nyina ba da ka bom nipa no na ye nyina ya boa na support na ma ya ba da gitumi ni 2028 esa say dia man no kon enkoye NDC for to papa so mo man kan mo munya azuma me da se ma me so me da se me fa de waba hello Oba Akosua ho fedua o te men kan de be me na mete won ka pa o te men kan wa dan ko wa de nyina orobo kwatu Boateng live from Kantamanto Market Accra. Kantamanto Market Accra. Me se Kantamanto de ye beba ho. Ye beba ho pa. Ai nyame aduma 26 September de ye wo Dome Market ye ba Dome Market. Ye de obi bus na e ba ho.
eti daachi bi ne kantamanto nso ye beba ho ya te sese ya stores ni nyina mama wiye mebo a ya bia no nyankopon dum yes ye ho aye fe papa I want to say Trade Center jai ye ne ye ba no sompa ye beba be me na yenko enkomodi enfa me time no ho Mate about temple kumsin oba woman organizer wafa David Kankambo Odehyieba national chairman wafa ana bra champon onno na MPP ko ko yino amna beti MPP anim oh bra champon po ahon bra tiura tade mi nua no kasa ko ye no aka ye no me nua ya me hira papa empanifu ekata nyina wa so bia kasa yie da eme won fe ye nyina ye osoroma wanda da osoroma no akutia wo won wa semuni kan wo die enko ye obi na nsemu me papa bra champo ano kan tembi o to de man kanata eni mu nyima ne nsubone me kanata mpa me pa achew ayaji atum ne me kanata akwatia ba election ye nyina ye o man ba ko na me de me hunu se NDC for ye ni brefo papa then papa ma abrosan ye twa so 10 obi singly room o se maji singly room na ka abrosan 10 unye ni brefo abeta about to move to third apartment aba ko bayi impeso ba ko be wo den enso ni brenti o ma ni be buhade then go for be pom hontuma oni nya menya djuma mate be me na me da se wadwenkyira wode aba ye mfa de ye woto so hele ye mfa de waba hele hello me patcho your friend was saying me patcho your friend Philip yo so me patcho offensive of the street offensive north na Philip offensive north de wutie free he me tie bu free Sompa Techima anasa Sompa Nkranza oh okay wutimi tie free Sompa Techima anasa Sompa Nkranza okay mate yo because no offensive north no na because me say no Ashanti region yeah it was Ashanti ba munya Sompa Techima wo offensive north wo hu yeah no I'm gonna share borders oh okay and then cry ni Sompa Nkranza nyina munya wo offensive north wo okay mate be me na yetie wadwenkyere the Dikama Minchia, my honorable MP, Dr. Fred Kiatama, no Bema. Naminchia, Michama, Mokma, MPP, Ejima Funina. Aboagye, I'm saying, the impression make kind of the politics now, and a toda, I'm turning for no. After I think yeah, now I'm moving to and Zan or Macan was them. Didn't I make us? After answer the 2024 elections, you know. Na ye president bekan na Dr. Mahmoud Bawumia MP Pintina bokwa ye pinso ene dey ewo no ankasa ne backyard and at in the background me bi say ono no ntina sa ansensem yi ekoso bole ana politics and access to me etoda na tie to me asabi mo mayanwi o man no ho kesi ensin de ye ankasa ye benya na say to me na ye pre no on say necessary am can say Ghana for ebinum etna boat mu a mo cross akọ Cote d'Ivoire nipa 6 and atosium and nipa wonum enam sa basabasa issue every month say is about 11 or 12 just about 3 days nipa be ko be 20 and within that particular area I wrote them on my yes revenue for say that tribal and religious ayina no mutibomu no emwa ma no nkoso atebemena woni abofo nyina nyame muamo me da sepa hello anta kozia bemena me pacho frozen na free he anta kozia pacho original po me de hunya kaza fi Sompa Techima yo Sompa Techima original yenkoi anta kozia nya me sha anta ne akwanya wo de amama anta kozia me se me kan bi se yewura ba wo mia mesre no metuwe oya me papa oda me ko ni ko ya Ghana ni kura na ye din wa no mefe demo me se no assemble one ma me se no wonyai ne guna ni mu ase wo ka se Ghana wo pa Ghana economy wo betre mu a papa aba economy wo ba be di suda ye hu de ode ye enti me bu ono ma de no wo ye wo ntimi anya ene ne ko anu tum na Ghana no be se me ka me bidanta ko so me siro MPP ni andi wo ya twa 8 wo ya twa 16 years wo twa 16 years wo ka bu ma 32 good years MP and this for Monyan to so back, why to model to so. You need a quanya for Kumasi to Accra, double road, will come way back
You need to say, if you come out the bar, other region be. Just as I come to Ghana, I'm to take my bank and what member Kumasi, and I'm what member one can be a Jumasa. Oh, Tajima Daniel, when I met my feet at Jima, a car for your mother, let me be the Jima cook my for your mother, baby, what's that? Now we are Ghana and Iba, baby. Working the Ghana on the Ghana concord of Maswa. And young people, some young is the Mobile Atlanta was a young people, and young is the move. And you are like the Matthias. Many years, and woman come on, no Munya, Matthias, 2028, no many years. Mate Medasi will be for from Somra. 0260196064, 0260196064, and 0260196065, 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pache froze and afre free. Didi yebo am kasa free kwashima. Yo, yebo ayengwe. Ah, Sompa kwashima. That's near Queen Yamam. Near American say, trend here, of course, is our quaby. Once it's you could with Marco, fine, echo so dry and yeno, about the Yamamiana. There be any great mammy. It is a mobile bam, and no matter social media, you know, person, Mobino. No almost agenda. So agenda with the emphasis because Okotisa Akwaba or Kotipata and then I did Beba a government Fiana. $5 Biamba and a great Prime Minister. One contribute the Omuya vetting, who's okay, a coil vetting, or more minus, maybe Trasa, I'm doing him in Tiase. Nipaninas minister. Now about vetting, Monsieur Rabbi. It's in Yan vetting. Come here, the vetting, and come on, time no more with now in it. It's as a man and vetting, or by what social media, you could be son or say, son. Or for us, and to the woman set the agenda, and say, where you are car and went through. Now, Mammy, Kumasi Sports Stadium, with Dimba and the Dasso. Never buy Island and Duck Master Sports in the Dasso. You don't hinder better. Moye ade your hinder dinfi a crash force because of Mose on yan train. And you might go on, yeah, in Ghana back open you. Moko have not been so the track for Saba and your Bahama on speaking train. Remember how? Yes, Rom, 24 years Rom, Adjubro. Aquamati, Omugoko to Sassam comes to baby crying. This caliber mine. Matebemena Medasipa 0260-196064, 0260-196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pache froze and afre free. Me kasa fi Sompa Kaswa Isaac. Yo, Isaac ni tie wo Sompa Kaswa. Say the Kaswa ye de maka hunti no wakoma to ye meboa. Hey, come to demonstration. Eba. I got a demonstration beba Watermelon Street ha. Thanks to Green Hill Street in Sua. Aye, Broken Road in Nina. Aye, now it's a Kaswa so 21st clinic in Sua ho. Aye, Obom Street. I know the number we are Ye ran fi with that. Hey, Kaswa for. Ye ni mo ho agro be na ye nko. Me chechi amunyina. Ya jimuso. Ayi me so honorable Okuja to Abrakwa. Afi no hu se Ghana ekwa akiri. Na kurubi kwa ni msiye. And the aircraft cry any be. Rwanda a titi pansam here. And no aircraft will be 15. President Tukwaya or the aircraft Rwanda and the actual who know the Tukwaya. And then no one who said Ghana aircraft. See, I'm a Ghana, I exit from Africa. And you gateway to Africa view. Dollar. Mommy. So we now free Ghana ha. Now the dollar. If the wura Togo, a combecun, unya baby na. Hotel on it, restaurant on it. Sompa FM. And now city, who the Remudu Togo, Haya inside there. When Kratifa, when you combecun, unya baby na. I hear the a barney saying any $, pounds, ni euro. Pounds na ni eti na yankoma tamu ni bedibi etwem adenti yentumi ni yankase yesika with the dog Togo little bank na ukoko with the man awonye because ono okwa bibi sane so onya free nti wo foreign na ukura dollar no wo na do passport any late passe ebe ko bank ko kire se
wofiri Ghana na ewure mu wɔ Togo na wuni sika nti no ansan ko sama wɔ bank suba be na Ghana ewo mu no ahoma so be no mate be man na yema obi foforo mate me so me da ase pa hello me neighbor be man na me patch fro se na free he Otu taxi driver yo Otu and asana nse meti won kan che wana I say line na hot me line na hot oh Otu si de one ye de wo sha si o woni 5 pm ni ade Martin any original pour ne din ho hia no ene kantamanto me pacho ye nkwan me can be say for mine ye to obi obeti ye bi aduma ama emabu enya biaye ye to obi odin na ebeti from na sam bi obi bokro no o man ni mu a watia na hu say no oni pastor si we dey se me ko bokro no a on ni be bi na nyonyo ba nya be bia na o man no ye to obi o tebro ponko a ye to obi a ono de we ye gentle nko a na obi o man no de ye basa de ne ye bebre tema professor mo scream no na endi so omu obi a ombeti afa na o tebro ko che president Mahama and so omu make sure say president Mahama na that time no oba ombeti nya vote no political party yet say open power enye obi o tebro nko na kire say obebu o man enti so obi tebro fo a me na no ma tie kurase emranti ati tie kurase o man say dan ko school everything as a bi papa bi ni omutiri a kire say ombeti ebu o man na enti yamba no nto nche ye MPP party no ye pa ye mpo obi a sabi obeti awi ni power na man no obi obesa tutu o man no ama o man no emabu anya adwuma ye adwuma ho ode okrohwem na tie na mabawa egu kro ma anya adwuma ye eya so da bi areho obi koye adwuma no ya ma no 600 obe na ahe na yire no ne ma enti mpo obi obeti ye bi adwuma ma emabu na anya bia ye ye nya se obi o teblofu na obi a ne bone dozo no o de bone ni depende party no that time na no o depende party no de ye hunza na bone wono Matthew Otu ye hunza bone wono Matthew Otu me dance pa ye mfa de wa ba 0260196064 na 0260196065 hello Bemena this year, Akafia phobia, Sompa Cantamanto. Phobia. Anessa, we are hands in your own. Oh, what was it here? Mesumia Kotokoni, Ukuma Pema Pembeba. And last week, there is a word to get. Oh, says Edia Kotoko, Omulusu, Mitibidi. They said, Mitibidi. I say your favorite. They say Manchester United omo English Premiership no omo do Manchester United say omo nya kumayare etina ja me wo Chelsea boko the Blues boko ye lusu ai oh Miss Real Madrid say country bia no aha say udru Spain na udru La Liga no a udru La Liga me wo Real Madrid so and na wo ba French nso a me wo PSG ana no mo je Champions League no and na say wo drew English Premiership no nso so a so ati ase wo drew English Premiership Barclays Premiership no a e ho nso me ye the Blues and na say wo ko Germany a wo ko Germany Bundesliga no a eno nso so me join Borussia Dortmund wo Dortmund good and na last one wo ko Italy a Italian Serie A ehonso so me wo AC Milan so what you say eti Ghana ha ne de eti Ghana ha de me wo Kumasi Asante Kotoko English Premiership me wo Chelsea the Blues and I say we drew French League no a eno so me wo PSG say we drew Spain La Liga no a eno de me join Real Madrid we drew Italian Serie A eno de me join AC Milan Ena German Bundesliga and also Borussia Dortmund. Eti country ni mi wo bia baby. I feel na 1 minute na chance ye yonko. You mo let's go England what they are apart from Chelsea team bia am supporter no. Apart from Chelsea who support team bia who pa Chelsea. Team bia. Eba jo yonko. Yo, Dr. Brother Champo.
incoming flag bearer MPP. Now me charges the code you reform. They maintain. Safia Muhammad, who organize and can come when you're not secretary. Many of us. I was there. Abana here to no Kotiano. We say in Ghana for the but you will be paid. And I was the one or the day Bambura who were in a near the Atwin Kane. Mammy, almost over the police report 5,000 and a Quacotia, Mammy. You have to abandon at the commander police report or several police report. And to a press conference, then penny 40 years here, you pay me saying here. And over the years, and this are me, I mean, say, before you say, I'm why I'm papa. Yet you put it to you put up your part. You see why I was soon the say I was your friend, I break money still. I am woman organizer, a president, mommy, a president, we, how a commission, you know. The person BBC, and the acquire want to obey a press conference, and will fall left him. No one found quite any else in Bianca. And one say, I've got your woman, I've been wall, I've got security. I will buy for buy. The other banner as we gave, I'm an MPP and you couldn't because your mama, I can't was there. $10 and also both to a year, total, and more than 5 cities. Now, I come here to 5 cities. Mate, Chiakwashima, phone in my Mate Medase, Yanwa Chiakwashima, phone in my young from you, Penny, hello. Hello, Akosua. Bemen, I'm about your frozen African. I Nana King, you went. Nana K, went to Sompa, young quay. Akosua Damasi. Now we are seeing the team you pay, and we are seeing so be I don't know who Manchester United. Manchester United. Manchester United, what did you mean? Muge Mubia Mulusi. Obia Mudin did the Red Devils. Mudin the Red Devils. And I just say who the whole world team you Manchester United, not carrying idea. Akosua, my friend of Friday, my mentor, Honorable Bright is Silfukumi, on the incoming national first vice chairman, the MPP, who is in Quatia, so the baby blue, you will assume a Eberina Kunyano Ediama MPP. Near this is 4% of the IM for Quatia, for say, assume a do, Manaqua, so Akosua, the incoming flag bearer for the MPP, the New Patriotic Party, and Ra. Near Papano, and Kasa or Kai, which they say, oh, MPP, Manu Kunumwa. Muntia Papanuma Sama and Ra Kai. MPP, yenya watamfu energy na ye de attack individual wa manyukunu no yamfa nko NDC for ne so because no papa na sema wo kan ye no o kasa ma huso obobi din e kasa tia we kire se papa no ye ma ne mra eno mo person ye ma Ghana na Ghana pushi ko ni eno papa no e kasa na Akosua o tie nsema na wo kan ne ma wa ye bi wo Ghana na me no mienu nyina ye bi so mfa so bi ene Ghana card ba ye Akosua ene ye tuo abaduma mika onko band wo da fie no wa yi ni sika de ato no botom boko ene kan ye fo bi aduma o mo se free bi me kan se biometric ni pa no be fa ka o bolega ye so ba kra ne Troop Ghana card Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia initiative ene sa no mani nyina twema na ote ho a ye Ghana card na ya ye bibia de ama which say papa na man MPP party gentleman 31st January na Bawumia na medi Ghana so na ho de na ye de take on Akosua Mr. people man nyina say fanko NDC for so because ene insecurity wa ha ene event to kwasi Gonja land so ene ye se ho fi ama for man de wuti sa ho de na ye de side de nyina ye fanko ho ye fanko attack the NDC no ma omo ye enko yi no ni nyakoponya adwuma won so Nyamenka memfa di wo chat okra ye bre no ayebe hello me ba to frozen na free here na to Maxwell German South Drobo ya me ba to utie Sompa wo hemfa but me tiemu wo me multi we no so enyamo ha but oh okay mo papa mo yenti bre bia be follow mo programs ni na mo ne se utie free decoder no so ho oh okay yeah any drobo Sompa me pa cho ye tie o Sompa FM and and also aba mama is fine and me siri na ba o aba mo ami emre bi abrante bi ka chem se masre ma o record o dey any ringing tone na me say hey me pacho eja me mama pesiri e panti di odi ja me no oh yeah ai yo mate ono kro dia me ni se mo ntem no WhatsApp ai me de siri ni huru ni pa na ni abre na me sere
Me ba yenko. And about the answer. The problem pa me wo an opinion a Christian council. Akosua me bi say Christian council, you know, that's what na say omoguno. Me ba cho edaso ho yesa skokra wo National Peace Council so ho mu nyina ho ye adwuma. Enti bi akoso Ghana hayi omutimi. Enti say na do mre ana odi akonya se mampani na enti Christian council for enti omunka. Ama omo pastor omo the Christian council aligning to NDC say omo NDC for ana. Scientists are there, and your mumma Montina, Nema Air Ghana, and Nemo, Omuna Casania, Chomunka. Because I lose so ambitious, losing a Christian council, your campaign about 85% and ma, you were John Domain Mahama. Yeah, or then when they are bad men, Obia can I walk him? Yes, a Christian council. I did it for a one woman, yet, minor to let's say, abandoned by the class who say, or by the minors, and let's say, yes, sorry, Tiabino. Let's also for a banana, Yamana, a cost sing, ye kind of the Macamonatuma. Not again, Christian council, Namoye. Ghana, your problem, your one. Am I your pie and why we are swimming in a Christian council? So, I say, I am neutral. Na nyama bi o wa enya wa ban bi mu koso ba bi na ebe tinye gire mu akondemo atwe abanes agnes so say ye kwe nya yankwe yenso yi yeah nyama ji agensemu medase mate me so medase pa enti aha ene de afrefo no ebe se enti Abakay wansem etwa to na ye mfa nko na Obaapa nso mfa ne de nso so weekend na ne ya hyase no ene ye fiada ene nso hagye be serve ye kama ye benum kasa natural mineral water president ye de betwitwi ye se enumre ya pon ye duru fie no bibia be fine time heba mixture ye benum bi se be ya malaria ne ade nyina no sa wo hawo nyina ebe free ode akọ Trisco energy food drink nso no pay ye bobo bi ede eguso edi nyina bibia da ba bia da enti wasem etwa to anti Akosua ma asem etwa to na ye kọ na watwe awie gamanche ede atudwa se September 5th and 6th ena wo mo ho afahye na eba so okay wa wo be ya asobrache na de omude ba gu akwan mu no se wo de wo mpesa asomdue ebe fa ne tampefra e wa afahye na se no omu so mu awaso be ye hye enti ne ye kwa na watwe awie nya last week em se Saturday no omu ye duku festival bi obi a mema nyina bo duku ya wo mo na montene so obi a hwe ne hu yie de omu de gu akwan mu nyina no ya apply yeni so na bibia enkoso medaso Abakay adepa medase we Obaapa anti Akosua weekend no ani o wan obi a hwe ne hu yie no ana no ano no obi and you say no ana Abaka obi a hwe ne hu yie no obi anso nso no ho obi a hwe ne hu yie no se obi mate medase eti yenua Obaapa ne Abakay na fei Akosua Aboagye na moteme nkan meda Ransford as Jeremiah Simpson so tenachire ebobo bibia kama mai sabre mi so si Akosua eje kode boaten wode agudie hu nsem tip of sports no wode bakoso tie Sompa 106.5 FM owie ya na ye the first service na brewer Dr. Oduro ede beba Dr. Oduro wie ya na Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel no so de nyame asem amaye wo wie ya pani abomodwumo aprem to bre premo to ye no a systematic boy adwum kakra na premo to pani de prem to bre kase ebo no aba ye de prem to bre kase ebo no ba na mobro asem ye obi asem na ya to so mobro asem ye obi asem ye ya for God and country Professor Kobla Abuchi nso no so aba betena se Prof wie ya pe near the hot bite kase ebo no aba hot bite wie ya na third service Prophet Mango Day nso de aba 9 na Cedar 4 aba beto so na 11 p.m. to 1 a.m. no nso na so for solo nso at the last service no aba koso tie Sompa 106.5 FM Accra Mama nka bibi kakra fa makoma mu hine ho nkyerɛ wo obo me ne mabusua ho ban me de no hwe me busua ti awon to aso so awon to aso so hwe mama nka kyerɛ wo me de mama sire daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intibu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jewodie na ba obusua ho ban na hye wo se mo de FDA agi gradie nkrat wo yi na fa na moko Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asem
Moinim say, Ansana mubedi nkunim no. Muhia hodin bebre. Say ye chocolate taste in it tun chia. Any fota, and what Swiss comunu cra, energy boosting vitamins, ni minerals are. E kunim difo, sisemwa. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pom with you, hear me. Swisscom, power your dreams. FDA, aji a JJ in Kratso Yatu. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. I say a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. Since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days. Sompa FM. This is our own, let's cherish our own. Sapapa Penajaza. Yakwaya Nimwasa Ghana Premier League, you know. Ebasa fan to my party of Frebium. Ghana, the Shima, my mamma, watching. Naya Sama Matana says Sompa 106.5. Aya Sompa 106.5. Me Pacho Branason says personal, yes, you to me the Bramo. I want the Jasu Kwaso, not just a new manata. Me Pacho Nusu to me quiet, my one son of pay. Secure sanitary partner. And I will bomb me chidom, not just a yet to me to be beer. And so to me, Baba, some na Pomadia. So, Baboramu, I will lead these shops. I would to supermarket. I would to more. Was a secure sanitary part nippy. I don't want to bet me do wakajemu. Me dima for about Santa Sian Control say. Dr. Time with that son no. Stroke yat yes is yat ye. Hypertension now kidney failures. I would to know. Me patcha me dima for about Santa. And what a time motor yadiano so diama cra. Wo Pocriasa Maira Kumasia Buakwago. What the government school edition anymore. 024477 4282. 0244 774282 Nana Penufoni Komana Bomadia. Since Sukraje, will party say outdoor and engagement and year would know. Me patcha with the Casa Natural Mino what I do Juma. Sansano Kwana bet me a bow branu bia. A bracha say we ye bisano, and answer what open. A Casa Natural Mino what and a brand ye pa. And in 10 times in young Poramo, I will feel someone me patcha not just a mere name in what dear Shano. Me ding and Akosua Eje Wakwa dia Boate. Nan Central Cup anymore. And I'm a patcha yes and some dear fluent tournament no just a games I would drop in one and another and also to me touch it down one and yasam ketuama na match day 1 no mama fan to when you say Nations FC one more tinafie any Dreams FC and a chimi kwasi akama after the game no 3 goals to me pie from buyer Nations FC tinafie atinafie ye hwahan Emma Dreams FC be bo one more mako miensa ebra one man to me antie na mama fan to when you say FC Samatas 1996 no one near Diana Football Club na chimi kwasi now was a game when 1 goal and a chimi pie from buyer Adriana share 1 and after Samatas 1996 no me patcha 1 month me afatina and so to me 2 pomuna and then match the 2 no when him send your man na betumi akoye ebra 1 pm na Mediama Sporting Club no 1 maton Sadia Free Nations FC now when him say Basake Holy Stars about 3 pm one FC Samatas 1996 and betumi asakan ye no ne kakwa ye free waba ye bowramu akro bia Kumasi Asante Kotoko Bobo Kwanimwa me patcha mama fanto anim sa branch Francis Johnson wopon wusu branch no empanyfo agya no kwan wo mo kyerɛ sɛ nyade wo betumi na ye adwuma piem ye no
eno ne kakra ye free wapa na unum say abrantie no kra was sign a contract no besa 3 months mu ani enchai na so per report free last week ni nyinata me patron na monche so e kire say ebre ne team ni panyimfo de aba ye mo kire say ne contract ne ya de say o matimi terminate na so anai winnim say champions of champions nyame yadma Sunday akensie no ebetumi akoso no e ya de say abrantie na hyase ya wo ye training na no na report ayetete ene say abrantie ne din ene Johnson Opowusu ahwe ye obetumi abobo ne bi na watumi de abo makro bia kumase asanto kotoko enuoma nyina dan so atumi akoye e de ama won manya asem ketuoma na me patcho wa champions of champions ni mu ano ena per reporter metete ene se mpanyifo de abo monten so se ne take it no emu nsensem betumi aye winim se wo per regular stand ni mu a wo mo de aba se 30 Ghana cedis VIP no so me patcho ma me fanto animo se enum sansam no e 100 Ghana cedis a eno ne kakwa ye free wapa na per reporter na no pempanyi force me fanto animo eno se on Sunday no me patcho wo betimi anya ticket ni bia no papa no ya cha se no sum sansam no entu pesa wo kire fie po Sunday anasa Sunday time no so a na se wo so atumi akwaje o ticket a na se wo kwa na cha se wo per VIP no a me patcho no aboa ho with 100 Ghana cedis wo per regular no so me patcho no ye 30 Ghana cedis a eno ne kakra ye free wapa ya mpanyifo so na no pe yenjeje mo emfa matiefo na brantie France Sompa Onel wunim sa brantie no wo bone ball enso de makro bia kumase asante kotoko popoko no na in fact brantie no ankasa no wo ye El Capitano ade makro bia kumase asante kotoko a chesanya semketuama na wonya akonya ne semtwofo dinkomo ana wo kirem se on Sunday no enya semketuama sanse wo hwemu akro bia Sunday no benya 90 years na Sunday kro no ano ena wo mo big game e de atia bibia ne Go Stars a eno so nya semketuama kura na wo se we na eye revenge sanse wo hwemu season na twa mu no Gaka top 4 no ya de bibia ni etumi hye one mo femfram enti one mo hwe no mu kwansa this season de Sunday enuama ebekwa ma wo mo. It's going to be very, very difficult, as we know, but we are getting ready for the challenge. We are coming all out for it, so we are going to take it. The scores in the top 4, so they are coming to take our revenge. So as you know, we are getting ready for it. Abusia natural semun sansam also anono na wakro bia kumase asante kotoko popoko ni munano me pacha wunim se wo ma lanchi wo new jersey ya cha se nyame ya tuma na season no wo betumi adiasia kama na ye na branch ya di ani Emmanuel Lanchi wono so tumi akasa wo se jersey no nyame no kwasem na very nice ye papa ya wo hwe ni mu kwan sa na season betumi motivate players no na wo mo atumi diasia kan. I feel good. I think joining Kumasi Asante Kotoko, the whole band jersey has been exceptional, and we are looking forward to make history in this beautiful jersey. They really love the jersey. It looks good, as you can see. So yeah, we are just going to make sure we make history in this jersey, and it is going to stay in Kumasi Asante Kotoko, their history forever. Yeah, so basically that's it. It's also it boosts us to to even do more on the field of play. Putting on like jersey like this, like it makes you do work harder and also make the brand, proud. So yeah, I love all the jersey for real. To pick one, I'll go for this. I think they are really doing a great job for the country and then for Kumasi Asante Kotoko as well. So a big thumbs up to them. Abusia natural semun sansam anono branch ya ne dini Emmanuel Lanchi ana me patro ya turn nka na wonim sa branch ya friends Roland Frimpong wo ye player adema bibia ne Go Stars na wono so atumi akasa on Sunday game a ebetumi abaso between Krobia Kumasi Asante Kotoko and bibia ne Go Stars no ho. As league champions, they want to say preparation over. We are intensifying preparations towards the champion of champions. So in Kotoko there, a big game altogether, but Go Stars will carry the day. Yeah. Now Democracy Cup no winning say on September 5th our fimu a ana me patro sa game no eno so betumi abaso ye anya semketuama na Masaudu didi Dramani me patro one na ye coach adema the glorious house of popoko no wano so atumi anya kwanya kasa eno wosra supporters ye papa say eye crucial de ma wo mo sansa nya semketuama hwe sa game no a nyame ya adema 5th September bekwaso no a wo mo hwe nimu kwan say how supporters won baba na moral no ayemo. Ghana is noted to be the pinnacle
pinnacle of democracy. And in view of this, if our Honorable Speaker of Parliament have instituted an event of this kind, and this is the second edition of it, I think that it is everyone's responsibility to use football as a unifying factor to fill up to the stadium on the 5th of September at the stadium of Legon. The vicinity is so close. It gives you the right place to be. I think that there wouldn't have been any other aspect that we will support in terms of unifying the entire country. But the name put behind this trophy is so significant, as I said earlier. Now, the program we are opening part from some Masau to Didi Tramani, me patcha what some trophy wakono, and our Nasia Emma Committee in the Parliament and all. So one my yadia papa, now we should date in one, and say your 5th September, and I bet me a one more. Now we need great Olympics, and so to me Akosua. First of all, I would thank the organizers for scheduling the democracy match events around this period. It gives you the opportunity to really bring your players to tests in terms of the periodization calendar. We are in a phase where you have to be playing high profile games, and so Olympics is a high profile club, and playing against a first division top tier side means that you are playing closely to an equal premier base side, and the two teams have their traditions, and that tradition goes with its own rivalry. And that rivalry is something that cannot be underestimated, irrespective of which level the two teams. Abusiana Chasemun Sansam, and so no Abranti and Dean Benjamin Asari, me patch away a goalkeeper, as I see a captain at the House of Folk Bobo Kono, one also Yakwanyan and Central 14 Command was supporters no, was a when woman ya great win Panam Suti, one was supporters since Yamiya Tumua, and done it through some for money when Yam Emetechri. Modomo na wacha democracy cup no won so la keshin modomo na beni afineshe no mo wa fi odomo ni won wo cup ni won wa America e ko akeshi. There's time for everything no won akeshi this time e she no miss ma ke colleague no nu ateshi nye fenele Gana be fe never support ake as support SF e wo bi FM chame fe ma ba na ma support no fe na fe fa o actually Lagos Sports Stadium never fit no fe na fe fa me da mo fe machine am support for the I was your way, I Branty and Dean, and Benjamin Asar and me patro your turn and Canon Thompson. Young Bongram would tell our cross on a fay, Yafa Bakum Yanubi, answer to me, Mamma, someone I just say, UEFA Champions League and me patro draw no, and also to me a person, I send a musan some, SCT, Ramu Asna, Popo Quadma, me patro teams, I would draw young Betchamin 1 mapono, Sazanimon and Yasam Katuamakura, wouldn't say 1 Batchinafie, now on a Bayern Munich Popo Kono, and so to me as Yakai, a rich Bakwa way, one Inter Milan Boboko no, ebetumi akwako bo one man Yasam Ketwa makura, na watchna fia, me pacha one Atletico Madrid Boboko no, also betumi asiaka mana ye, na me pacha mame fanto anim so bowremo, ewo Manchester City Boboko rimu a, wo so betna fie, na one Dortmund, also tumi akwako siakan, e wiechiro bakwa way, one Real Madrid Boboko no, also tumi akwako bo honmu a, chese Yasam Ketwa makura, na mame fanto anim se secure sanitary pad de, wo bia kwa bana sa wo bra no so a me pacha wo hia secure sanitary pad na watumi dia bo ho bra e bra wo ba bia wo bosome no aso sa no enti we nyama pemfo dia jase secure sanitary pad no nyama di microphone holders for no we wo tara jase wo de mo akanchema e bracha se bosome no aso sa no na watumi use na bibia timi akoyie na when heavy flows ni atinyina na timi contain eji bowura mu e wo supermarket awuto mo corner shops ne online shops awuto mo wo se wo secure sanitary pad ni bi me pacha won sabetumi aka me dimafo aba center say what the time o to yade no so bowura mu e wa kra pokua se mayira kuma say wo boa kwa gogwa no mu a one government school ni tinhwani mu 0244774282 na ne mpanyifo ni nkomo kasa natural mineral water eso ne yechina na cha say enano pay sports na yodeba somo 106.5 Accra ye beto be de nyina da as ye be pacho meeting ene Akosua ejewa kwode boaten. This is our own, let's cherish our own. Na Ghana Premier League no emfa ne tima pemfra.